uNkulunkulu omkhulu wasemhleni bantwana benkosi ngimfushane kakhulu kodwa ngithi kangithinde nami indaba mhlazimbi sizoba yodwa ngenxa yesikhathi ngiyumntwana omfushane ekseni kukhulunywa kakhulu kubatshazwe indaba zaseHarding ngisazungena kuzo kodwa ngithi kangiye phesheya komfula umthavuni eBizana la khona insizwa yakwanyangeni bantwana benkosi unyazi lwezulu lupombela number 5 elisibonakalise kuyo kayibonga Nkosi amen isithathwa insizwa la eNew Germany ntamba amasekulate ithi itaxi ya drop-in eThekwini izobuyela ekhaya eBizana yakwanyangeni lesizwa kuthiwa umlungisi kanganoma ikhona indla unyaze luyikhiphe ekhontinini seyiyobulawa yinde le ndaba abantwana benkosi kodwa ngizoyenza bemfushane ithi lensizwa bangena etaxini quantum bebathathu kuyintombazane nensizwa nayo lensizwa ingeyesithathu mayiphakathi nendlela iquantum ithi eThekwini yase ibuyele eceleni kwase kumi private usethi ku driver cha kangisaye eThekwini ngicela ningene kule private iyona ama owner lase iwona asazonihambisa eThekwini ithi lensizwa ngase yehla nalensizwa ngibonele ithi ukuthi lo wesifazane akangenanga kule private ithi lase lingilahla igazi ngezwe ngishaywa uvalo oluncane sengene kule private ngiphakathi kwisithe ngemuva insizwa ezimbili ngase ngibawa wasithathu mina ngaphakathi kwazo lezi insizwa ndiyasiduma le moto yasiwuthatha umgwaqo uthi ngase ngibona ukuthi hayi ayisayikhona eThekwini singena ku freeway N2 shambu uNkulunkulu uManazaretha yayisho njalo inyanga yezulu ithi uManazaretha atshena nabantu ukuthi nisho ngani ukuthi ushambu uNkulunkulu ithi sekuzikhanya ngoshembe ithi ukuzikhanya ngoshembe kusho ukuthenga isuti enhle uyigqoke bese uhamba ngenyawo ungazigqoki izicathulo ithi yothi ufika la emgwaqweni emkhulu ko-West Street bobe sebeyaqhwebana abantu bathi waze kwagqoka kahle umuntu wayilahla ngokuhamba ngezinyawo ithi ingenkathi yothi ngoba nginoshembe bantwana benkosi ushembe noma ngayikhuluma into namhlanje ingenzeki nakusasa ingenzeki naphambi kwakusasa ingenzeki noma ngaphela u10 years kodwa egcineni izokwenzeka ngibonile leyo nto ebuhleni siphuma siye ICC angizongena kulo ndaba ngiqhubeke nale lensizwa abantwana benkosi ithi mase ku freeway ila zaqala khona lezi insizwa zathi ifonele ekhaya kunkosikazi eBizana umtshela ukuthi kawusawuza ukufika ekhaya noma bebekulindile usiyobulawa wena manje thile insizwa bakhipha uplastic owayengaphambili wakhipha uplastic unekhanda abantwana benkosi elivuza igazi walibeka phezulu kwekhanda yalo insizwa elala abafowethu abamhlophe ngokwebala wathi lo muntu siyokwenza kanje washo libeka phezulu kwekhanda lakhe livuza igazi lensizwa abantwana benkosi ibuya lapho kwaphoqeleka ukuthi kaye emashisini esibhedlela iyokwenziwa icounseling ngoba yabuya umqondo ungasasebenzi yaphuma ngonyazi
insizwa bathi imoto maziya ku freeway Nazaretha bayihlabe ngomjovo oyishokhayo ilale phansi bakhokhe beqede idlule imoto ithi lensizwa ngake ngalwa lapho kwakhuluma umkhokheli ongasekhoyo wathi lo mlungisi ngiyakwelekelela khuluma umuntu ongasekho emhlabeni Nazaretha Thilensizwa ngenkathi ngiphuma ekhaya ngangisengikhohlwa ifoto lami ngabiza izingane sengisestopini eManzayoni ngathi abantu abamngiletheleni ifoto yalifaka lensizwa yesilemboza ngeshirt yafasa izinkinopho kanele ifoto lizoyisiza ekugcineni ngenkathi lo lensizwa kanti ugabuka izinkinopho zeshirt angiyekupheleni kwayo le ndaba Nazaretha seyihamba lensizwa seyidlule endaweni eziningi kwaze yaphuziswa ngisho isidakamizwa ithi kwaze yangena endaweni ehlathini la imoto yahamba seyicishe khona ama light sehamba udriver ngokuyazi lendlela ithi lensizwa ngathi mase ngifika la ngafika sekumnyama kungasabona ithi kodwa ngathi mangithi iqinga bona ukuthi la ngizoqedelwa khona khuluma umuntu okhona Nazaretha nganoma ikhona lensizwa kwachithwana kuthiwa umlungisi ithi lensizwa abantwana benkosi bathi mabefika labafowethu bengehlisa emotweni base beshiya umthetho kulo okuyena abazongisebenza nokuyena oyisikhulu sala bathi lo ningamsebenzi manje ngoba ulwe kakhulu igazi lakhe liyashisa mthatheni nimvalele ekhontinini ithi lensizwa kwafika ngaleso sikhathi seyingamukela lensizwa eyayiphakeme ngomzimba isidlakele ikhulile nakulaba abangishayo bashaya imoto yabo babuyele emuva yayisingamukela lensizwa ithi la ngathandaza khona umthandazo ngihamba ngiyilandela lensizwa ingibambe ngengaliyo ngifaka ekhontenini ithi lensizwa ngathandaza ngathi ithingo lamakhosazana makuwukuthi lesi sihlalo unyazi elihleze kuso lisinikezwe wena kali ngikhiphe kule continent ngifakwa kuyo Nazaretha ithi lensizwa le ndoda akayichitha ngasikhathi yakhipha ifoni yangilayitha ngefoni ngoba kwakumnyama yathi uma ingilayitha yabona ifoto yethuka yathi awukanti uyiNazaretha ithi lensizwa kwanyangeni ngathi ngiyiNazaretha ucabanga ukuthi lelikhanda lami lizoyenza kanjani lento enifisa ukuyenza ngoba ngaphathwe inyanga ezulu kulelikhanda ngabusiso ngabhabhadisa umfundisi uPlatsha ithi lensizwa waqhubeka lo muntu wathi hawu uyazi nami ngangiyiNazaretha ngahlubuka sengenza lo msebenzi ithi lensizwa nganesibindi ngathi wenzelana umsebenzi omumbi kangaka uthi ngayibona lensizwa ivala icontainer Nazaretha ishaya icontainer yasethi lalela ngizokudedela la kodwa kangifuni bakubona Nazaretha lensizwa yafona ebusuku ngabo 12 ifonela unkosikazi wayo eBizani kwasuka imoto entathakusa lensizwa seyisesibhedlela engwelezana ngikhuluma ngomuntu okhona siyakusho sikubonile siqinise ngakho bantwana benkosi ziningi indaba neza ngakithi kangifuni oba mhlazimbe nakusasa uzoxoxa ngehadini ngicela ukuma la bantwana benkosi inkosi busise ngikhulumile